Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kabalang Presbyterian nong thamai ribhoi sinat kum kajing penkre ya kasinat rangba kaban salong house nam arajar arpsau ringkat kajing sanran lang jong MLA ko umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo hakakat artrik u yayong arajar arpulai kila her jurib ya kamadan nakabenta benchna ya rinsan pelong jingaseng bat ya gibenta bagi pat grungai kindo blaban poisuk syagani jingaseng hakani kajing jurib lalap be idon kam ban penhe bat ban pendap khendo ya kwe ke cakamadan haklaus nong thamai Kabarang temuan pelong kum kawai nagi madan yelek kai, bal kum jua yagi surok kilinti kisingkian. Hakani kasi nakaliang jong kabalang la sakhilang digi dekat jong reception committee, ki pastor, ki teman basan, ki rangbak balang, ki nong yalam snong, ki officer nakatanat PWD, bat kiwe. Mitar lalak mencenek itu surat anda ya seru pak sopra mitar ya sabarok saudong jakno kami ke madan kata kayak dia gawe tapi ong ba ngi target hang ne balong jeseng te ikat te kalau kamlong ra Maka kami kaleng dong kami nak kami sakir lu kalau jangan. Jangan apa. Kami kalau nghu kami kano kami kami nadu nanti sakir kalau jangan deh. Dikarit dia kami malang husu. Buru-buru ngatenga suggest kumne meneru ala dak keren mau penhe ketika madan ke exist kata surok ke ban ya entry ban exit tingin ya mic ka curi Dangla atas. Andre ban ong ban pendap ya kan ete Untuk dia kalau pemulu malar long ket kena kahaj tapi problem juga tai pa hai kita itu kata dia problem iya tadi ada yang kita beri sistem datang balik lagi dang bahas dang jam une ban kuat long khe di ni kat bandap situ badan gede gini long badan ini nang kong ngi pen pau ya ka jing sungu yo blai nang kong kum ka reception committee jong ka balang president nong thmai ka badon haglenti jong jing pen kre na manta ka jing sang sinot rangba ka ban salong hang ne ka balang jong yo snam ar hajar ar sau ngi nagliang jong ka balang rengkat ka snong ngi pen pau ya ka jing sungu ya i MLA i badan burom jungi Dr. Silengdo i blasim khiai gene kam ha ka ba ha gene kesengi rengkat bat ki officer jong kata PWD nilayo ya ka banwan page banwan jungo banwan jurip ya ka jaga ka ba nagaliang jong ka reception committee ngi thumu ban pelong ya ka jing seng sinot house name arajar afsau badaka jing simkhia jong i MLA rengkat ru bat ki officer na ka tanat PWD ni kerman skam ba kajing kemit lenti ke jungi kum ke balang ba kum ke snong banyo ye ki surok syakete ke jaka ka ba ngimut ban pelong ye ke jing seng sinot au snap arja rapsau kan long ka ba job de ngi kerman skam ba kane kam de ke sin ka ba khadu andre ngi kerpat ha ju kopor ya ke officer jong ka PWD department bakin sngoba ya ka ban simkhia ke kam ba ngi kemit lenti ba la no aswa ba kabalang kan yo ban pediang gi jing seng sinot ngin yo i gi surok ki babet ki babiang kenang bangkan pensuk ya upai riunge buan sagane gi jing seng bat kan long ru gi jing kerku na ga banta ka jongi kum kabalang ka snong na ga banta ban pun krau ya ka buram ka jong blai bat hagu ju por mdei tangga surok andre ju por ngi kerpat ru gi gi department kum ka PHE bakin yarap ya ka ban sim khialem ha ban penbit penbiang ya ki umbam umdi mar kum bakalong mentang ka snong jongi ka don hapdeng jong jing kerdu bat ngi skam ba i MLA in sa sim kiaru ye kene kam ba ka PHE department ru kinwan ban jengo ya kene snong jongi na ka banta ka jing penbit penbiang ya ki umbam umdi
na ka benda jingbit jingbiang jong ki pa jong ki rempeng krisan ki don hapo jong kapalang